Dobar dan i dobrodošli u još jednu skitalicu. Ako nas redovito pratite ovdje utorkom u 17:30, znate da se bavimo temama koje zanimaju najprije mlade, ali nas rado pogledaju i ostale generacije. Vjerujem da će tako biti i danas jer imamo vrlo zanimljivu temu i sa mnom je isto tako zanimljiv sugovornik. Reći ću vam samo da ćemo ovoga puta u skitalici progovoriti o ljepoti, odnosno o estetskoj kirurgiji, odnosno o estetskoj medicini. Ja sam pozvala u goste našeg dragog sugovornika, doktora Nikolu Milojevića. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Nikola Nik Milojević, tako zove. To može i tako. Može. Rekla sam da ćemo govoriti o načelno ljepoti. Evo, blagdani su pred nama. Naše drage dame bi sve rado zablistale. Ne samo dame, nego i naše djevojke, tinejdžerice. Pa za početak, ima li pomoći da evo danas je već 20. znači božićni domjenci su nam pred vratima. Imamo li nade da budemo lijepe? Ima nade, možemo nešto napraviti u to kratko vrijeme, možemo. Da, evo vi ste dugo živjeli vani u Engleskoj, došli ste u Hrvatsku, imate svoju polikliniku. Možda da nam samo kratko usporedite situaciju kako je ta estetska medicina plasirana tamo, a kako je to situacija ovdje u Hrvatskoj? Pa razlika je dosta velika, makar ja sam se zapravo ugodno iznenadio da tu u Hrvatskoj ima puno kvalitetnih klinika za estetsku medicinu i estetsku kirurgiju. Velika razlika je u tome da je u Londonu ono što mislim da će biti u Hrvatskoj za par godina, a to je da zapravo tiči na recimo botoks ili dermalne filere, na te nekirurške estetske zahvate, u principu kao tiči kozmetičaru, frizeru ili zubaru. Znači postala je jedna normalna stvar. Ljudi normalno pričaju, ne taje da su otišli na te zahvate i ne miješaju zapravo tu estetsku medicinu sa kirurškim zahvatima. Ovdje kod nas još uvijek smo malo iza toga, ljudi se još uvijek boje malo i estetske medicine, jer još uvijek misle da je to još povezano sa nekim nožem, da zapravo će biti to neki veliki zahvat. A u principu i boje se botoksa, svi misle tu da to nekakav otrov, a zapravo u Engleskoj su ljudi prihvatili, to je jedan od najprirodnijih lijekova mogućih. Tako da ima tu još jedna razlika, još jedan strah među mladim i starijim ljudima oko te estetike koja je sad postao normalni dio života u Londonu. Možda se ipak malo više boje osude javnosti. Znate kako je to kad neko napravi nešto na sebi, pa onda se odmah dobi stranicu u novinama besplatno. Moguće. Mislim, u Engleskoj ima jako puno tih jako poznatih koji se užasno, koji ljudi respektiraju, kao Jordan ili kao, ne znam, Madonna i tako dalje, koji su puno tih zahvata radili, ali to su idoli među mladim ljudima gore. Tako da ljudi se ne boje toga. Ljudi to zapravo, što je u Americi još i izraženije, ljudi će se rado napraviti neke te male, minimalne estetske zahvate, prirodne, bez da se to previše vidi i ponosit će se s time među svima. Istina, tu kod nas ljudi kad dođu u našu polikliniku, onako uđu unutra i pobjegnu van, pitate ih da li ste nekome rekli, znači hvale vas, kažu vi ste najbolji doktor na svijetu. Kad ih pitate da li će nekom reći, neće nikom reći, to će ostati njihova mala tajna. Ali ja mislim da će se to promijeniti. Ni djeci ni mužu. Ni djeci ni mužu. Ni djeci ni mužu. Ni djeci ni mužu, nema, samo doktor zna tajnu. Samo doktor zna tajnu. Evo doktore, mi smo pripremili jedan prilog, ja ću samo reći prije nego što ga pogledamo, da je naš broj telefona u studiju 060 882244. Tko nas želi nazvati, pitati vas nešto, slobodno, ali mi ćemo sad zajedničkim snagama pogledati prilog, pa ćemo ga prokomentirati. Ajmo. Današnje suvremeno doba pred nas stavlja sve više zahtjeva koje da bi bili uspješni moramo poštivati. Kriza caruje, a potrage za idealnim poslom ima sve više. Lijep izgled jedan je od imperativa koji će vas svakako lansirati na put uspješnih. Naime, prema mnogim statistikama, fizički atraktivni muškarci i žene zarađuju znatno više od ljudi prosječnog izgleda. Na tržištu rada generalno fizički izgled ima veći utjecaj na zaradu od nivoa educiranosti, mada se inteligencija na sreću još uvijek visoko cijeni. Stoga nije neobično zašto se mladi sve više povode željama za savršenim izgledom, te tada vole posezati za estetskom kirurgijom. Napredak estetske kirurgije poslužio je i njima, te je ona sada mnogo dostupnija. Taj napredak nosi za sobom i činjenicu kako se njima sve to čini vrlo bezazleno, pa često iz hira idu na konzultacije za novu liniju ili nove grudi. Tinejdžerica na plastičnoj operaciji uz odobrenje roditelja više nije rijetkost u domaćim klinikama. U opće seksualiziranom društvu gdje je seksi izgled najvažniji, roditelji su sve skloniji koristiti blagodati plastične operacije, kako za sebe, tako i za svoju djecu.
Prema jednom američkom istraživanju, čak 72% žena u dobi od 18 do 30 godina otkrile su kako su odlučne da estetskom korekcijom promijene grudi, nos ili obave liposukciju. Rezultati tog istraživanja pokazuju zabrinjavajući trend prema kojem su mlade žene opsjednute misijom stvaranja savršenog tijela. Cure smatraju da je estetska kirurgija posve normalan, prihvatljiv i poželjan način kojim ispravljaju svoje tjelesne nedostatke, iskreno vjerujući kako će ih korekcija izgleda učiniti sretnijim osobama. Nevjerojatno je da čak 35% ispitanica želi otići pod nož samo kako bi imale više samopouzdanja. Ako se pitate što je s novcima, ipak je kriza. Iznenađuje činjenica da je više od 20% spremno potrošiti i do 50.000 kuna na jednu operaciju. 36% spremno je dignuti kredit, a 35% njih za operaciju bi posudile novac od obitelji i prijatelja. Na popisu želja najčešće su se isticali povećanje grudi, liposukcija i korekcija nosa. Pri samom dnu je čak i smanjenje želuca prstenom koji usporava prolazak hrane i stvara duži osjećaj sitosti. Umjesto podizanja samopouzdanja estetskom kirurgijom, možda bi ipak trebale pokušati sa malo jednostavnijim i manje bezazlenim metodama. Čuli ste sve. Neki podaci su malo, tako možda čak i drastični. Nama malo su bili šokantni da su već zapravo mlade tinejdžerice tamo u dobi od 15-16 godina sve spremno učiniti da bolje izgledaju, osim se odreći čipsa i gaziranih pića i malo više hodati. I iPhone-a. Vi kao liječnik morate u neku ruku biti psiholog. Apsolutno, apsolutno. U estetskoj medicini, što je moja struka, znači ja nisam estetski kirurg, ja se bavim sa tom zapravo nekiruškom granom estetike. Neinvazivnom? Neinvazivnom i zapravo nekiruškom. Mi više upotrebljavamo igle, lasere i tako dalje. U Poliklinici Milojević mi imamo znači licencirane plastične kirurge koje vrše zapravo u drugu stranu. Ali s oba dvije strane u estetici biti psiholog je najvažnija stvar. Postoji i psihijatrički problem koji se zove body dysmorphia ili dysmorphia tijela gdje ljudi jednostavno nemaju uvid u to kako zapravo izgledaju i traže estetske zahvate koji im uopće nisu potrebni. Ovaj prilog je bio relativno drastičan. Ja zapravo slažem se sa nekim komentarima u tom prilogu, a to je da po meni nije primjereno za cure od dečke od 15 do 16 godina da traže te drastičnije znači operacije i moja strast i je ta ne kirurška strana, znači postoje metode koje su puno manje drastične, ali i tada, ja mislim prije 18 godina jednostavno nije primjereno raditi skoro bilo kakav estetski zahvat na mlađoj osobi, ali ima, znači u dogovoru sa roditeljem, u dogovoru sa samim djetetom od 14-15 godina, ja bih rekao najranije. Mislim, poznato je samo da dodam da je otoplastika, što je operacija koju je moj otac vršio puno, je nešto što djeca i prije 10. godine idu često. Radi se o operaciji klempovih ušiju, recimo. Operacije klempovih ušiju, to kod nas radi otorinolaringolog u Poliklinici i u principu to je nešto što, znate, to je psihološki. U školi djecu zovu Dumbo, zafrkavaju ih i što ste rekli o samopouzdanju, užasno je važno da djeca, ja sjećam, moj otac je uvijek govorio, djeca su naprosto trčala i skočila na operacijni stol prije operacije, jedva su čekali da napokon mogu se riješiti tog problema. Da ih ne zezuš. Tako da ima naravno operacije koje apsolutno, ali grudi, liposukcije, bilo što takvoga prije 18. godine po meni ne dolazi u obzir. Botoks ja recimo ne bi nikad aplicirao nekome prije 18. godine. Ima tu nekakvih možda iznimaka, recimo od jedne moje pacijentice, kćer je plesačica i ona u bikini zoni već sa 14-15 godina ima jako jake dlačice. Mi imamo jako dobru mašinu za lasersku epilaciju dlaka, nismo ju još tretirali, ali smo razgovarali i ona kad god stavi one svoje nekakve dresiće, te dlačice se vide i nema nikakvog razloga s jednim dogovorom sa roditeljem i sa jednim pažljivim pristupom i što se tiče analgezije, znači da pacijenticu ne boli. Nema s tim određenim esetskim zahvatima razloga da ne radimo, ali ove neke stvari koje ste vi spominjali, stvarno ja sam protivnik toga da bi se i razmišljalo o tome. Priče iz Amerike stalno dolaze gdje su to i napravili, ali ja se zgrožavam kad to čujem.
Još jednom ću podsjetiti 06088822244, ovdje je telefon otvoren za vas i za sve upite mome gostu. Kako reći djetetu koje je u tako osjetljivoj dobi da ga ne možemo operirati, da to nije dobro, još pogotovo ako ima podršku roditelja u cijeloj toj priči? To je jako dobro pitanje, ali ima jako dobrih odgovora. Mislim, tijelo se još uvijek, vi ste dobro rekli da mi moramo biti psiholog i jednostavno treba i roditelju, ako odlučimo mi da jednostavno nije ta operacija za njih, objasnimo im pa recimo nos. Nos je nešto što raste cijeli život. Ako mi dijete sa 12 godina kaže da hoće operaciju nosa, naravno, verziju koju ja radim nekirurške korekcije nosa, mi ćemo pogledati neke slike kasnije, gdje se s dermalnim filerima i botoksom jako lijepo može izravnat nos, podignut nos, ono jako efektivno, ali čak ni to. Mislim, dijete od 12 godina, njima će nos rast, njima će se glava oblikovati. Znači, treba jako pažljivo objasniti roditelju i djetetu da treba pričekati da se dijete zapravo formira i da onda vidimo. Vrlo rado mogu posjetiti našu polikliniku, vrlo često. Možemo razgovarati se, možemo naći neke alternative za njih. Ali sa određenim tim zahvatima jednostavno moramo biti oprezni i odrešiti i odbiti takve pacijente. Vratimo se mi našem botoksu, kako smo rekli, botulinum toxinum, proizvod koji, rekli ste mi u ovom razgovoru prije, zapravo od svih ovih koji nam se nude, od filera i tako dalje, najprirodniji. Radi se o otrovu, odnosno bjelančevini, proteinu koji je izvučen iz otrova, koji je nastao nekakva priča bila s kobasicama, međutim kako mi dosta površno čitamo ovdje kod nas u ovoj lijepoj našoj zemlji, pa sve izvučemo samo nešto što nam zvuči ovako najrapidnije. Mnoge žene, a i muškarci još uvijek imaju strahoviti otklon prema botoksu. Što botoks u stvari jest? Botoks, mislim botulinum, i sad ću ja fulati, botulinum toksinom, sad će me neki profesor latinskog i grčkog vjerojatno ispraviti, ali botulinum, ja mislim, je riječ ili grčka i latinska za kobasicu. Znači, stvarno ta priča je istinita i svojedobno su prvi puta izolirali tu bakteriju zapravo, kada su se otrovali neki ljudi koji su se na pikniku, ja mislim u Engleskoj, otrovali ti kobasica i imali su velike probleme. Botoks današnji nema veze zapravo, mislim ima veze, ali je izvučeni protein. Nema veze s kobasicom. Nema veze s kobasicom, to sam htio reći. I to znači da nismo sad tu, kako ste vi rekli, uzeli staru kobasicu i sad smo nešto napravili od nje. Govorim to zato jer priče koje meni pacijenti, pogotovo tu u Hrvatskoj kad sam došao, govore o botoksu, ja ne mogu vjerovati. Botoks je najprirodnija stvar koju mi možemo u estetici upotrijebiti. To je purificirani prirodni protein koji ima samo, znači, tu moć da on zapravo zaustavi određene mišiće u tijelu da radi i na taj način možemo razne stvari predivno napraviti. On nema veze on nije otrov za štakore, to ljudi stalno govore. On nije nikakav zapravo otrov. U medicini kao atropin, pa čak i paracetamol u visokim dozama, sve je to otrovi sa visokim dozama. Sad sam u Engleskoj čitao, jedna mlada mama bila je bolesna, popila je, nije znala, pila je Panadol cijeli dan, popila je 30 tableta, 40 tableta Panadola i nažalost nije dobro završilo. Naravno. Tako da, znači, botoks je nešto što, ako usporedimo s dermalnim filerima, hialuron, meni pacijenti dođu kažu hialuron, pa to imamo prirodno u koži, pa super, pa fenomenalno. To je istina, ali hialuron trebamo zapravo napraviti tako sa fermentacijom bakterija u labosu i u principu, koliko god je užasno prirodan, mi ipak moramo njega kemijski stabilizirati. U botoksu nema nikakve kemijske stabilizacije. To je nešto fenomenalno prirodno i u pravim rukama kod pravog doktora vi u principu možete toliko prirodne predivne rezultate sa botoksom napraviti. Evo, razgovarali smo ranije, ljudi možda koji ne znaju, gledaoci danas koji ne znaju, botoks se upotrebljava u svim granama medicine. Od pedijatrije, što ste mi vi primjer bili ispričali, do znači urologije sa nestabilnim, znači mokričnim mjehurima možemo ih stabilizirati, do ortopedije. Zašto? Zato jer naše cijelo tijelo napravljeno od mišića. Recimo, botoks je fenomenalan za znojenje, za sprječavanje znojenja, jer mišići, mali mišići koji zapravo pumpaju kad znoj izlazi van, mi njih
zaustavimo. Sve, kad se malo zacrvenimo u licu, to je isto mišić. Arterije, vene su sve napravljene, ima u svom zidu mišiće. Znači, to je jedna čudesni lijek koji može predivne stvari napraviti. I u estetici je fenomenalna stvar za glađenje bora na licu, a uz to, kad god stavljamo botoks u samu glabelu, to je znači u ovaj dio lica, dokazano je sada da je to fenomenalan lijek za migrene i za glavobolje. Svi pacijenti koji meni dođu sa migrenama, oni više migrena nakon botoksa nemaju. I u Cambridgeu sad istraživanja rade gdje su počeli dokazivati da uštecavanje botoksa ovdje je i veliki predivni lijek za depresiju. Tako da to još nije dokazano, to nije još do kraja, ali bilo bi super da možemo baciti te grozne lijekove u koš za depresiju. Sad mi je palo na pamet, ako muževi žele znati da li im se žene tajno botoksira, ako se puno smiju. Ako se previše naglo sretna. Nije dobro, da. Evo, doktore, predlažem da pogledamo i neke slikice zahvata, pa ćete nam malo reći o čemu se zapravo ovdje radi. Evo, možemo. Evo, ovo je, znači, nekirurška korekcija nosa, nekirurška. Znam da na prvu stvarno izgleda da tu morala biti nekakva kirurgija. Mi smo, znači, u dorsum nosa, znači na gornji dio nosa, znači gdje je mala kukica, stavili dermalnog filera Restylane. Isto tako blizu vrška, ako vidite. I onda smo stavili botoks ispod samog nosa, gdje je jedan mišić koji zove depresor nasalis i mi na taj način smo podigli nos. Ovo je druga, znači, pacijentica, ona je zapravo istrgala sebi nos kad je bila još klinka. Vidite, jako neravan, sa velikim udubinama. Ovdje nismo stavljali botoks. Vidite na sljedećoj slici, mi smo njoj napravili, ja bih rekao, savršen nos, bez Photoshopa. Znači, samo sa dodavanjem dermalnog filera. To je to? To je to. Dermalni filer, to je zahvat koji traje 5 minuta. 10 minuta, skoro da oteklina nema i rezultati traju 6 do 12 mjeseci. I stvarno, to je meni jedan od najdražih zahvata. Ovo je drugi od mojih najdražih zahvata i to je, recimo, skoro moja jedna mala subspecializacija, po ovom sam poznat. Znači, ovo su podočnjaci. Do nedavno to bi se mislilo da se mora operirati. Mi smo sa dermalnim filerima jednostavno popunili taj utor, taj tear trough, što ga mi zovemo ispod oka, i opet bez Photoshopa, znači više podočnjaka nema. I to je totalno nekirurški zahvat. Znate da ja znam pacijenti kojima 3 godine to trajalo. Jer tu je jako loša limfna drenaža, još jedan primjer, jako loša limfna drenaža i zapravo na taj način tijelo ne izbacuje taj filer iz toga. Jako je važno da doktor, veliki ekspert u ovoj regiji, i da zna gdje stavlja filer, jer sa krivom aplikacijom tu može doći do malih, ali sa pažljivom aplikacijom to je meni nevjerojatan tretman koji ja obožavam raditi. Dobro, to se... Aha, što se... Ovo je, znači, krećemo na tu ultrazvučnu liposukciju Vaser Lipo koju smo prvi doveli u Hrvatsku. Mi ćemo sada, ćete vidjeti, nevjerojatno kod da je ovaj čovjek išao u teretanu godinu dana. Mi smo sa ultrazvučnom liposukcijom, ovo je liposukcija, mi smo uspjeli njemu nacrtati mišiće. To kod nas radi... Da li je to moguće? To kod nas radi licencirani plastični kirurg u poliklinici. Ali koliko često? Tu piše 4 mjeseca, Ovo je 4 mjeseca nakon zahvata su najbolji rezultati. Ali vidi se odmah, drugi dan vidite mišiće. Ovo je žena i vidjet ćete poslije u bade kostimu. Ove slike nam je ustupio dr. Alfredo Hoyos koji je iz Kolumbije najglavniji za taj... To je to. Znači, bez operacije? Ne. Ovo je ultrazvučna liposukcija, ovo je prava liposukcija, ali upotrebljava ultrazvučne valove ne bi li još uspješnije mogla oblikovati tijelo. Znači, sa klasičnim liposukcijama mi možemo isto super rezultate postići. Nama ta ultrazvučna liposukcija, što su sve ove 3 zadnje fotografije, to mi opet ulazimo pod kožu, mi infiltriramo sa tumescentom, što je jedan dermatolog izmislio, taj tumescent. Mi onda ulazimo sa ultrazvučnom sondom. Znači, u klasičnoj liposukciji mi bi onda u toj fazi ušli i zapravo sisali tu mas, malo ju čupali, grabili i to je onda puno jedna traumatični... A ovo se otopi? Mi uđemo s ultrazvukom. Ultrazvuk taj ima zapravo notu za tu mas. Pravu notu, on nju rasprsne. Vi kad vidite tu mas kad izlazi van iz tijela, ona izgleda kao jedan predivni milkshake. I zato je toliko mekana ta mas da vi naprosto kad onda sukciju radite, vi možete naprosto oblikovati te mišiće, tijelo puno efikasnije nego što je bilo moguće prije u liposukciji. U Engleskoj ima oko 50 takvih strojeva, u Americi 100. U Europi samo 15, u Hrvatskoj samo naš. Dobro. Čak u bivšoj regiji samo naš. Ne možete vjerovati, ali evo, vrijeme nam je gotovo pa iscurilo. Ma nemojte me zezati. Da, evo, 5 do 6 je, tako da imamo skoro pa minutu, 2 za kraj. Dakle, evo, u periodu smo kada želimo slaviti, izgledati dobro, lijepo. Vas su svojevremeno prozvali
kraljem botoksa, King of Botox. Dobro. Je li tako neko? Botox King. To sam pročitala negdje u Engleskoj su vas tako prozvali. Pa brzo samo što biste preporučili našim damama, što još stignu napraviti da u novu uđu ljepše, a možda će nam onda i cijela godina biti ljepše. Pa evo, nešto što sam ja mogu priznati, pred 3 sata ja napravio Laser Genesis laser, to je znači laser na licu koji traje pola sata. Ja sam pred 3 sata napravio. I ništa se ne vidi. Ništa se ne vidi. I to je jednostavno jedan laser koji potiče kolagen i nevjerojatno koliko se pore smanje bore, zablistete stvarno. Botoks za znojenje, znači ako ćemo puno partijati, izlaziti van, iznojiti se u debelim jaknama, znojenje se zaustavi ispod pazuha na rukama, možemo malo povećati usnicu da smo se još senzualniji preko Božića. I podočnjaci, ovaj zahvat na podočnjacima ako se lijepo napravi i mi čak s ulazom u 2012. godinu možemo izgledati još odmornije nego što smo izgledali prije. Možda malo botoksa da zategnemo. Malo botoksa da fino podignemo obrvice, da sve malo zategnemo i tako dalje. Prirodno, ja volim sve prirodno, recimo no trace face to zovu u Engleskoj, znači da vi napravite estetski zahvat, da neko bolje izgleda, s ljepšim usnicama, da se manje znoje, sa manjim podočnjaka, sa ispeglanim borama, ali da je to onako fino, prirodno i da je lijepo. Da. I da se svi dobro osjećamo u 2012. Dakle, ispod božićne jelke ne mora uvijek biti baš fizički paket, može biti jedan kupončić za ove zahvate. Evo, slučajno su takvi kupončići stigli u našu polikliniku, da se zvuči kao reklama, ali baš su nam slučajno tako, znam da niste znali, zato sam ja to sad spomenuo. Ali ne bi bilo loše, ja mislim da bi to svaku ženu poveselilo, razveselilo. I moji muževi možda mogu to svojim ženama. A možda mogu doći zajedno. Dolazi muškarci? Sve više, baš kao što ste rekli u prilogu, baš ljudi koji manje umorno izgledaju, bolje izgledaju, dokazali su tim istraživanjima da lakše dođu do posla, bolje zadrže taj posao. Tako da ljudi se odreknu mnogih drugih stvari, ali jako paze na svoj izgled i muškarci sve više. Da. Doktore, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme i došli. A ja obećavam našem gledateljstvu da ću pozvati doktora još koji put, ali nam fali vremena da ispričamo sve što bismo željeli. Hvala lijepo, želim vama i vašoj poliklinici svako dobro u novoj godini i da dobro provedete ove božićne blagdane. Budemo, veselimo se blagdanima. Također i svima vama, mi se vidimo kao i obično za 7 dana, do tada lijep vam pozdrav.